Kenya anaongea mambo ya familia, anaigilia familia ya Gachagua. Alijaribu kugawanya mlima, nikamkataza. Sasa ameshindwa kugawanya mlima, anafikiria atagawanya familia ya Gachagua. Wewe William Ruto, wewe hapana chief, hapana mzee ya mtaa, hapana wa familia ya Gachagua. Wewe uko na familia yenu ya Kalenjin, kwenda ongea mambo ya familia yenu, hapana igilia familia yako hapa mlimani. Harambee! Harambee! Umeona rais amechanganyikiwa, amesahau mambo ya masomo, amesahau mambo ya matibabu, amesahau mambo ya deni, anaanza kuingilia maneno ya family. Ati anasema ati kuna kiongozi ati ng'ombe yake iliuawa na kupe. Hiyo ni ujinga, ni utoto kwa rais wa Jamhuri ya Kenya kuongea maneno ambayo haina haja. Harambee! Huyu Ruto ameshindwa na kazi kama rais ya Jamhuri ya Kenya. Sasa anatafuta kazi ya mzee wa mitaa ya kutatua shida kwa mafamilia. Wewe Kasongo, tunakwambia next year tarehe 10 mwezi wa 8 tutaamuka mapema tukupeleka nyumbani. Harambee! Aende asiende? Aende asiende? Huyu Ruto jana anauliza huko Thika ati katikati yake na upinzani ni nani mwizi? Kati ya Ruto na upinzani mwizi ni nani? Kati ya upinzani na William Ruto nani mwizi? Wewe Ruto umeiba mali yote ya Kenya. Umeiba Fuliza, umeiba eCitizen, umeiba Kenya Safaricom, umeiba Pipeline, umeiba mali yote ya Kenya. Hatujaona mwizi wa kiango yako tangu hii dunia iumbwe. Ni mwizi si mwizi? William Ruto ni mwizi si mwizi? Wangapi wanasema Ruto ni mwizi kabisa? Harambee! Nirodi atere andũ aitũ, tũkĩingata Ruto tũrenda kũraga nyoka na matumbĩ, nĩguo akunyanĩria rũrĩrĩ arĩa matwendetie kwĩ Ruto. Andũ aitũ twamathurire makĩgorwo nĩ Ruto, makĩendia nyũmba yao. Arĩa marathiĩ kwĩra Ruto atĩ SHA nĩĩraruta wĩra. SHA nĩĩraruta wĩra gũkũ? Nĩĩraruta wĩra? Ciana nĩirathoma? Maũndũ mothe nĩmathũkĩte. Leo andũ arĩa twathurire magĩtwendia kwa Ruto na ciao. Mũjumbe wa nyũmba twagĩchimo nĩmũkunyanĩri wa rũrĩrĩ, nĩmũkunyanĩri wa rũrĩrĩ. Harambee! Gĩchimo aende asiende? Gĩchimo aende asiende? Nĩaigani marĩa ma gĩchimo inuke, gĩchimo inuke. Harambee! Nimeona huyu Ngoja vuvuzela, nimeona huyu Waiguru akilia hata nikisema yeye ni msaliti, hata naingilia wa mama. Mambo ya usaliti haina mama ama mzee. Msaliti ni msaliti, na dawa ya msaliti ni kuangaishwa na kufukuzwa katika uongozi, si ndio? Waiguru ni msaliti si msaliti? Ni msaliti si msaliti? Hata hapa jirani kuna msaliti anaitwa Gachoki Gitari. Nekuondolete Godhieke marutana marima, Gomaruta marima, Akwagemende kilio mayito, Araba kunyanĩria Mũgĩkũyũ wa Ruto, agatwagĩra gĩtĩo. Mũndũ ũcio abutĩte andũ aitũ makĩiara, akabuta maũcia cia Gĩkũyũ, akabuta maũcidi, akauga Mũgĩkũyũ athĩnio, ndakarĩ mathirĩ make, akauga nĩakũrĩra nyũmba itũ, ũrĩa ũragĩra ciana citũ kĩama, akĩũraga atumia na ciana akĩmacina. Arenda kũnina nyũmba ĩno itũ ya Mũgĩkũyũ. Ndĩrenda gũkwĩra Ruto, ndũkũnina Mũgĩkũyũ, rĩgathi wa Gachagua arĩ muoyo, ndigũgwĩtĩkĩria, ndũkũnina Mũgĩkũyũ. Harambee! Harambee! Ndĩrenda tũheane wĩra. Ndĩrenda tũheane wĩra. Mwana mũtindĩrĩ. Niĩ ndĩrenda mũndigĩre wĩra wa Ruto. Na inyuĩ Ruto ndamũhe. Akunyanĩria rũrĩrĩ. Nĩ inyuĩ ndatigĩra. Akunyanĩria rũrĩrĩ. Mũmainũkia othe, nĩmũkũmainũkia. Nĩmũkũmainũkia. Nĩaigana marauga akunyanĩria rũrĩrĩ mainũkia. Harambee!
Harambee! Wewe Ruto, ulituambia mwaka jana ya kwamba Kenya Airways ati inatengeneza faida ya 5.4 bilioni. Ripoti inatoka Kenya Airways imepoteza 17 bilioni. Na sababu yake wewe umenunua ndege zako, umelazimisha Kenya Airways kukodisha ndege zako with an exaggerated price, na wewe ndio umeangusha Kenya Airways. Ni mwizi si mwizi? Ni mwizi si mwizi? Aende asiende? Aende asiende? Harambee! Aterere ndoito. Shida ni mwela. Kwenda Kareko. Kiamba Kareko. Kiamba Kareko. Kiamba Kareko. Sema Kiamba Kareko. Women Kiamba Kareko. Mobuga Kiamba Kareko. MCA Kiamba Kareko. Wana wanapofia kuonesha na wale wengine CCP. Harambee! Harambee! Rema Ruto. Wewe Kana Mwokoyo. Watu wanatukoe. Watu wanatukoe Ruto. Totoe wewe. Idwe kwa kile. Ndio kwa mama. Ndio kwa kile. Ndio kwa kata. Tubomoe. Mimi nilikwambia William Ruto, wewe ulikuja hapa mlimani nikakushika kama ndugu yangu, nikaongea na Kikuyu, nikakwambia wewe ni mtu mzuri. Ulikuja na Biblia ukasema habari ya Mosho, ukatudanganya, kumbe ulikuwa fisi amevaa ngozi ya kondoo. Mimi nikakusaidia ukapata kula hapa milioni 4 ya mlima Kenya. Kufika pale ukageuka watu wa mlima Kenya, ukatusaliti, ukatudanganya, ukatuhangaisha, ukaanza kumaliza jamii ya mlima Kenya. Mimi nilikwambia William Ruto, huyu Rigathi Gachagua alikusaidia akiwa na watu ya mlima. Rigathi Gachagua na hii watu ya mlima ndio watapeleka wewe nyumbani ukuwe one. Wakasema kwa one. Ndio mshangao. Sasa kidogo. Adwayo baito. Ndio mshangao. Umehoya manyu. Nore moni trene. Nore monde beke. Ndio ndio kumura. Ndio ikiria hii maitakomenya. Na modo cia gutumenya. Akihania mabishobu. Akihania marevere. Agitwa nyuothe. Agitwa irima. Brada kumagora to kuma irima. Na twa irima rere. Hakikisha tugashoka. Twajie na ngari yene. Twakinya roe tukero tume. Turabona ngari ya rorere. Nyumba itu, mwehoko wito, goito, mwegito wito, kama gito kia DCP, gĩgũcaria thirikari na kũgitĩra maũndũ maitũ. Nĩmũgwĩtĩkĩra? Reke njokie ngatho nĩ kura ithatũ mwaikirie gũkũ. Kura mwaikirie ya botana ya goro, mũgĩthura gĩtungati, mũndũ ũtangĩendia rũrĩrĩ, mũndũ waheirwo milioni 30 nĩ Kasongo. Endia yake mwana twarire nyina. Nani atongoria kanju ni urenda. Na nĩguo atongoria acio manyitĩrĩrwo. Gĩtungati gitũ gĩa Kĩrĩnyaga 001 Senator Kamau wa Murang'a. Teka mutirika na tondo musiri muthuri nikio murango meguku na tongoria matongoretwo ni rigiji andu aitu ngwenda kumwira kaundu kamwe kana twiri na ni wega tuthikaniririe twambiriirie thabari ya Kabua na muthuri uyu ni akinjira thitha thondeke mbiro ya Kabua Coffee Bill 2013 mbiro iria bitukite na gikiro kirore
muthuri uria wetanire micemanio yothe nginya twari kianyaga ngeri gigi niguo andu aitu bill igicukumo nginya irabituka no thirikari ya Kasongo undu wa mbere uria erekire irabutire mundu aretagwo Harry Mugo mundu uria urarumirie CRI guturite ku miaka 35 aende asiende ametuzoea Kasongo tutamfifinya Kasongo tutamfifinya. Biro yakabwe yabituka ni ari na maundu athatu kuriukia CRI kuria twaguraga mengurwa kuthondeka coffee board iria irendagia kabua na murimi akagia kindu na kindu gia kana ni yugite kuthuru arimi makomagirwamira coffee board ni yugite mundu ya kabua akarithio bainia milioni 2 kana kwa miaka 10 biro yakibituka umuthi ondiregirwo makiuga mukuna rutuko witu mutongoria witu rigiji ati ni wothukitie kabua o mundu uria arugaga andu mathie gym ni gym iriku iyo ni gym gani hiyo inafanya mtu akonde masikio anone meno kuna gym kama hiyo nishawaisikia Kasongo mbae Kasongo mbae umetushinda mbae Kasongo mbae undu wa keri barabara citu Gicugu ni ciatiganeirio thiini wa economic forum ni tugite barabara citu ithondekwo umuthi uyu turero niguo turituganagia maru niketha tuomberwo mathire nikio tuthondekere barabara tukwenda kwira Kasongo maya ngaikaba tugakua turungi bandu agwo tuturitio maru na tondu ni watwiriire no nginya tuthondekere na tiguo turathiithana ni turibaga igoti macani meitu magoti ni 42 murimi wa macani mutumia macani aturaga neime agandite maguru na gutembia angiona na riu wathi kucamanira magoti thiini wa milioni irumire 349 Kirinyaga ni thiu tongoretie na kabua nduna tuviona nduruo na emwe ni urio tunyararite na ndirona ngavana muramwera acune matende niketha uturetere mbia tukwenda kuga ambunge Kirinyaga aria ma Kasongo mukoragwo mbunge budget mu make sure mbia citu cia mathire ciagia budget-ini wakorwo ti uguo moga guko ciekere mbari kana teguo Kasongo fieka Kasongo wasaliti Resimo Kasongo fiekere mbari andu aitu ni mwendete na Ngai amuturie.